Wherever you are, whatever you do, uNkulunkulu meke kulonto kubusise. Mina ngingupastor WeNingi. Sibuyela ngokukhulula ukuyithoba nokuzehlisa. Sikhulume nawe ngodaba lamaphupho. Kanti ke la ngolwesine ekseni suke silapho on e-TV kune morning show la sibheka khona udaba lamaphupho. Nakhona ngakwazi ukuthi usilandele ngaloko lokutsuku zonke sikuyi-channel enkulu inyufliki la suke siletha khona futhi udaba lamaphupho. Sizobe sibhala namhlanje iphupho la likaSipho uthi ke good day pastor WeNingi. Ngicela ke ukubuza iminingi yokuphupha ubona umuntu omaziyo etica spitting. Thina ke ngolikamakhe basithi ukuchiza ukotshi noma ke umuntu mekhafula usho la usho umuntu mephimisa amathe. Shuthi la asithi ubuza ukuthi kusho ukuthini ukuphupha umuntu omaziyo ephimisa amathe noma ngolimo oluqondile singathi ukuchiza ukotshi ukutsaka. Yabo, so elithi ke la utica tica angazi ukuthi ke language iphi lena kodwa ke ukuthi ama language siyafunda nathi la. So bese ethi ke enkosi phasi ngomsebenzi omuhle. Siyabonga. Thank you Sipho. Shuthi Sipho kuhle. So la umuphupha umuntu omaziyo echiza ukotshi. uPaulo esingalithatha njengolusho ukuthi lo muntu ombonayo noma omunye umuntu ukubukela phansi noma ke ubukela abanye abantu phansi. Number 2, umuphupha umuntu omaziyo echiza ukotshi. uPaulo ngabelusho ukuthi ke kumele uqaphele ngoba lo muntu ngenzeka uzomcasula noma kulento ezomcasula kambe. Kodwa kasithi ke umuphupha ubona umuntu omaziyo ekukhafulela. Manje eseqondise kwena ngqo lolu phawu olubi nalo ngoba lusho ukuthi akumele umethembe futhi kungenzeka ukubambela amaqhubu noma uzophinda akwehlise isithunzi ungazelele. Asivali ke masithi thina uma uphupha umuntu noma ke wena esiphuphe wena ke uphupha ukhafulela omunye umuntu. Yabona uPaulo uthi kumele uqaphele ngoba ke nizoxabana nalowa muntu noma ke nomunye umuntu oseleni naye. So uphupha ngasho wena uchizela ukotshi omunye umuntu wena ukhafulela omunye umuntu. Ngenzeka usuke uzoxabana nalowo muntu loyo noma nomunye umuntu osondelene naye noma umuntu wena obukela abanye phansi noma lo muntu loyo yam-undermine ke yabona. So siyama kakhulu besibeka nje iphupho la lokuchiza ukotshi lokutsaka utsakela omunye umuntu lokukhafulela omunye umuntu yabona lokuphimisela amathe komunye umuntu ukuthi lingasho ukuthini. So sikuvezile la siyathemba ukuthi izokwazi ukuthi ikunike ukucaciseleka kwezinye izinto kuphela nawe makwenza ukuphupha efanele. Siyabonga kakhulu ke la besiphendula ke la uSipho ebebuzile wena ke nawe ungabuza la uma sewubukele video le khombisa ke uthando ngokuthi like le video. Siyakuthanda kakhulu nathi and siyenze ngokuthanda okukhulu le video le. Siyabonga.